Čitat ćemo Otkrivenje Jovanovo, 3. glava, vrsta 8. Znam tvoja dela. Vidi, učinio sam da su pred tobom otvorena vrata koja niko ne može da zatvori. Jer ti imaš malo moći, pa ipak si sačuvao moju reč i nisi se odrekao moga imena. Hvala, Ljiljana. Ovo je divan biblijski tekst koji nam govori o delima koje ljudi imaju. Isus Hrist govori jednoj crkvi u Novome Zavetu, u Otkrivenju, o tim crkvama, karakterizira ih, kaže nešto o njima i onda kaže nešto dobro o njima. Ova crkva je nešto što je Isus rekao dobro za nju. I ono što je rekao jeste da zna njihova dela koje čine. Imaju malo snage, ali ipak su sačuvali reč Božju. Ja sam završio automehaničarski zanat. Jedno vrijeme sam radio kao automehaničarski zanat. To je bilo moje delo. Onda sam završio teologiju pa sam predavao kao profesor na fakultetu. Neki ljudi